Ćao ljudi, šta ima? Danas sam odlučio napravim tutorial o tome kako da skinete i instalirate Minecraft. To je jedna igrica koja mi se jako svidjela, nije neka grafika u stvari bila loša, ali nikad nije bitno kakva je grafika igrice, bitno je da je igrica zanimljiva. Ova igrica je vrlo zanimljiva, za one koji vole takve igrice. Pogledajte na YouTube, ne mogu sam objašnjavam, skinit ćete ovako. Idite na ovaj sajt, minecraft.net, možete kucati na Google, ja ću vam staviti u descriptionu. I idete, evo ovako će vam izaći kad vi budete ušli. Evo. Eto. Tako. I ovdje će vam visiti do Bullet It Here. I idete tu. I idete do Minecraft X. I on će krenuti sa skidanjem. Sačekajte da se skine. I evo skinuo se. Evo ga. I kliknete na to. I idete run. I Minecraft se pokreće. Onda idete new profil, napravite profil. I to vam dođe to. I ne ostane neko sljedeće